له هرما کردستان هیام دنگوباسن برزکرن و تیرورکرنا کساتیکی تهتا بلاف کرن. افجا چه روزنامه وان بید یانجی چالاکوانو حتی گهشتیا ماموستاین آینی. هشتا بکوژن تیرورکرنا روزنامه وان و داد حسین لدهو هاتین آشکرا کرن دنگوباس تیرورکرنا دکتور هشیار اسماعیل ماموستای آینی بو دنگوباس گرم میدیاین کردستانی هشتا بکوژن دکتور هشیار اسماعیل جلای آسایش هولری و نهاد براگهاندن تیرورکرنا روزنامه‌وانک دی لدور آبادینان بو دنگوباس گرم میدیاین کردی کو اوجی روزنامه‌وان شکری ریکانی بو. لویره اگر تماشا بکینو هزرته دا بکین لولاتا کی کارب نبید، سوتمانی نبید، موچه نبید، خدمتگزاری نبید، پروسا خواندن راست بید، یانجی برفپاش و بچید، پارلمان نبید، دادسایی سروکاتی هرم ابدماهی هات بیتو چه پشتوانیا که یاسایی نبید، حکومت بی چافدریا پارلمانی بید، روزانه گفن درکی لسربن، ایک رزیا نافخوی نبیتو مجیلی شکاندن و تهمت بارکرن هفدو بین، نویسر و روزنامه‌وان و مستاین آینی بهنه تیرور کرن بیکاری برف زیده بو نبید چندین آریشندی که رنگ هجمارتن وان یابزح بید همی اف نهامتی و دردسریه هبن تو بیجی خلکی والاتی ده چه آسکی جیان دابن. اگر لدم بوری نبونا موچه و خونیشاندان فرمانبران و ماموستان مانشیت و دنگوباس گرم ناف میدیاین کردی بید و هیامک تیرورکرنا وڵاتن و ڕۆژنامەوانان جهێ گرنگê میدیا و navendên biryarê jî li Herêma Kurdistanê tîrorkirin ji haletî bûye diyar de çi ji wan dosyayên tîrorê jî yan nehatîne aşkirakirin yan jî ew zanyariyên jelayê asayîş û polîsan ve hatîne aşkirakirin cihê baweriyê nînin nek tenê layê welatiyan belkû layê rêkxrawên deriya rewşa mafên mirovî jî. Hetanuke bi fermî encamderên tîrorkirina wan rojnamavano û mamostayê ayinî nehatîne aşkira kirin. Belê neşên haşayê lê wê çendê bikeyn ku hemî efrîdane têkelê rewşa xiraba siyasî bûyne û gelek goman li dîvxû bi cih hêlayne. Çunke hem li demê borî keysê hebûne û encamê vekulînên asayîş û polîsan cihê rexne û gomanê bûye. جلای خلکی و میدیا و پرانی لاینên siyasî jî hem jî rewşa nûya Kurdistanê hinde alûze zemîneyeka baş heye bû têkelkirina van cûra rîdanan bi hevirkiyên siyasî. Xirabbûna rewşa siyasî li Kurdistanê nêzîke dê hemî tiştan ji nav betin. Caran xelek bi tenahî û avadankirina Kurdistanê dilxûş bûn. Belê di nûke de ne avadanî maye ne tenahiya caran maye پارلمان کار دکد نه حکومت ما موچه ددت فرمانبرین خو ندامو دزگهن خدمت گزاری دشن خدمت خلکی بکن یاج همیان خرابتر نوکه خلک لسر آخفتن و نویسین تهتا تیرور کرنو به ریزی به پیشمرگی تهتا کرن لورا لدماهی دی بیجین او چه جور جیانه که اف ملتت تیداد جیتو دی کنگی جوان نهامتیان رزگار بین.